Maguta maya maria magutanyitwo kwendio ni ekwerwo acio mahithukirio barabara-ini ya Naikuru guthie Eldoret birigiceni-ini iria igutongoragio ni munini wa komiciona wa kaunti nini ya Kuresoi. Fanya operation ya kushika mafuta ya makendo ambayo ilikuwa inawekwa mahali watu wanakaa na mahali ambapo kuna matuka katika eneo ya kurerekana ati ni gukoretwo na turia nime ya andu aria makoretwo makiya maguta kuma kuri trailer cia gutwara maguta mabũrũri-inĩ matiganĩte. Lita 600 cia maguta nicio cihithukirio na kuma hau miberethi iria ekwirwo acio marahuthagira kuruta maguta kuma kuri trailer iracinwo. Chiefs Kuresoi sub county tumechoma vifaa au mitungi ambazo zilikuwa zinatumika kunyonya mafuta kutoka kwa matrela ambayo ilikuwa inapeleka mafuta inji jirani. Aria makuruhanĩtio na biacara iyo ya magendo ni morire hindi ya birigiceni iyo, no komiciona Watakila augite ati ni megutigirira ni manyitwo. Oho ni ikitie mukana kuri andu angi mangikorwo makiruta biacara iyo ya magendo, akiuga ati ni mugaru na watho. Wale wenzetu ambao wako na mtindo ya kunyonya mafuta wakome mara moja, la sivyo sheria itachukua mkondo wake. Iwapo tutawashika watashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Munini wa komiciona ni uriti aikari a gicigo kiu marutithanie wira na borithi niguo mahote gutigirira biacara iyo ni yathira. Ngiribotera mohoro ma Njata TV, njitagwo Lili Kama.